This. Sweet. He said turn it off, bro. Oh, turn it off. Audio. E te iwi tēnā koutou. Tēnā koutou I tēnei rangi a tāhua tukuna mai tō rata nei kaihanga ki a tātou. No reira nei mai, hono mai ki tēnei whakapāhotanga motu hake mo te tikanga kareki mo te tangihanga o Major Brian Bob Ngata. Kei konei mātou te reo irirangi o Ngāti Parau, kei te rua waiapu, kei tiki, kei te pā te rāhui I tēnei wai. Taku taha I tēnei wā, taku hoa no te ope taua, mānei a kōrero mōna. Kia ora, tēnā koe. Ko whitu matarai te maunga, ka ua tere te awa, ko hene rupe te marae. Ako parau ne waikari, tōku koro, ko Turahiri kohere, tōku kuia, ko Amahi rao, ko Dick Cook, ōku mātua, ko Meiha John Cook tōku ingoa, no Ngāti Tūmatauenga, ko au te ringa waha matua, te koro Ngāti tū, no reira tēnā koutou. E hika mai tēnei wai ki te whakaharo ake ki tēnei tanga tō tātou. E runga tonu e ngā kōrero te wā, ko runga nei ngā kōrero mōna, ko eke eia ki ngā momo taumata I roti ana mahi hoia. No reire, e tika ana me whakanui tātou I aia, me tū whakahihia Ngāti Parau I aia I ana mahi te wā I aia. I kōrero o te tangata nei? Ai, he tangata u ki te mahi, he rangatiro o Ngāti Parau, he tauira mō ngā reanga I tupu ake. Ko te rangatira o Ngāti tū, I eke koe I te taumata teitei te tūranga SMA, Sergeant Major of the Army, te kaumātahi. He rangatira, he hoia, he apiha ki rungi te iwi o Ngāti tū. Anō reire te iwi tēnei waka ki te aterai ta mahau o rongo mai a niwa a kune kai hikina tō tātou nei tāngota mate ka whakatakoto hia ki te marae ātea kia wā tēnei kia hiki I tētahi wahanga o te tapu ke tae ai I te ope taua te mahi I tāna I mahi ai. Nō reira kei te kite atu kai tētahi taha ko ngā āpiha e noho nei ko tētahi taha ko ngā tāngata whenua kai reira hoki ngā prihi mo tēnei rangi. Ka kite aku e a Campbell Juice, Lottie Harata Bennett, kata moe hoko ai tēnei.
I hoia pia. He rā, ko rā koia, tera. Tō rere te iwi, I runga tonu ngā kōroro nei, ko eke eia ki tērā taumatoa Sergeant Major ta Army, me ki te ika a whiro. Koe nei tētahi o ngā teiteitanga. Tera, te hoia, maka makini, tera. A koe e tērā wā ki te whakamārama atu ki te iwi, he hanga whakaneke hanga. Mō tō tātou nei taonga, te whakatakoto hia katahi ka utāne runga tonu I te waka kawe pū, kia kawe mai nei ki Hato Meri, kei Hato Meri te karakia mōna. No reira, kuni pia a ka tīmata mai ki te neke hia tō tātou nei taonga o te mate. Ka ki te ake rā, ke tae mai te iwi I runga tonu, I te aroha I pupu ake nei te whatu mana wa mōna ko mauhe atu I a tātou te rangi nei. Ai rā, ke te tika tō ngā kōrero mōna, he tangata ko eke ki ngā taumata, he tangata whakaiti, he tangata humāria hoki. Ke te whākanakana mai ngā prihi, ke te hikaka rātau ki te tuku ngā karakia mōna. Koe anō, I tēnei wā kei te tātari atu ki a tīmata, I ngā kōrero mōna, ki te hara mai e Patrick Tangaire, kei te ātua whakarite, I ngā āhuatanga mō te tangihanga. Tō reira, ia tātou e tātari ana ka hoki anō ngā whakaaro ki tērā o ngā kōro tā āpira na ngata. Nāna te kōrero e tipu e rea mō ngā rā tō ko tō ringa ki te rāka o ta Pākehā hei oranga mō tō tinana. Nei, te whakatinanga taga ake o te rā kōrero, ko Baungata I tiraha mai nei te maha o ta whaere ko ia tērā. I toro haere roto tonu I ngāna mahi, roto I te mahi hoia, nuku atu I te toru te kautau. O eke nei eia ki ana mahi katoa, I tēnei wako tīmata Petru te ngāri ki te waiata, I tāna waiata. Koe anō. Ia rātou a waiatana, ka kōra mo te tangata nei. Kei te marama koe ki ana mahi haria eia? A Patrick? A bau, ia mahi hoia ana. I timata ki Wauru, I timata tanga hau e mahi apiha. It's taki maua Uncle Bo. Go stand to attention. And my RSM said to me, hey, this man over here wants to speak to you. And I looked over and then Uncle Bo says, hey, kia ora, I'm your uncle. And I was like, standing to attention. Uncle. And he's, yeah, Uncle Bo. I says, oh, kia ora, Uncle Bo. As I was standing to attention. And so my introduction to my uncle was at attention in Māori. But then I was able to learn that he was always sort of overseeing us young ones from the coast in Wairu and in the various camps of the army. But yeah, for me, that was my first time. Ka pai. Awai, kei te neke hia tō tātou nei tāngo o te mate, ki te marae ātia I tēnei wā. Kei mua ko ngā prihi, ko ngā minita. Kei muri a rātau, ana ko Hunara Wairehu, ana ko Patrick Tangaire. Katahi noka neke mai I tō tātou nei tāngo o tamate. Hoki nei rangi a tāhui ko nei, tēnei rangi whakamutunga mōna. Ka tū rātau ko ni pēr, ka whakatakoto hia ki te papa. I tēnei wai ko te ke wetahi te haramai. Nei ngā te ropu hoia. I tūteitei ana te whakaeke ki runga tūne te marae ātia ki te tiki mai I tā rātau tāha. No reira, he me a tāhua, he me tino whakaihi. Te ki te atu nei tēnei tu āhuatanga. O tēnei tangata o tātai. Me te mahara no hoki a tērā wā, ko te rā whakamau mahara e ngā hoia. Ko bau ngata tētahi o ngā tino tangata hei kawe, he kōkiri tērā kaupapa ai I te kāinga nei, I tiki te riwa waiapu. Pō a tērā wiki ka te rongo nei te iwi kāinga
I te moke mokotanga mōna kua riro a kua ngaro. Engari tēnei wā. Ka ki tēnei tātou i te āhuatanga o te mana o te tangata. I roto i ana mahi. Ai konei, ka hara mai nei. Te tiki mai aia. What's happening at the moment is our Ngāti tū whānau, or ki te ātia. And what these positions are referred to as pallbearers who will take up the tūpapaku. And so those people hold the rank of Warrant Officer Class 1, which is the same rank as Uncle Bo. They'll cover off each side, so you got 6 with the IC, person in charge. And so what you'll see here is the 6 conduct sort of military movements to take up the tūpapaku. The ensign flag is placed on the tūpapaku to represent service to New Zealand of the deceased, to represent their loyalty to the country, and also as an acknowledgement from the nation for his commitment to Ngāti tū and Te Ope Katoa Aotearoa in the time he has served. And this is just how we do it, and that it's a drill that's done exactly the same for everybody. And once again, very much sort of military movements used in order to achieve this. Koe nei pallbearers nei ke no te wāhi kotahi o te ope tau nei o momo wāhanga anō tō tēnā, tō tēnā, tō tēnā. Yeah, tō tēnā. I roti te whānau Royal New Zealand Artillery, te whānau Uncle Bo. But actually, I can see there's the rank of warrant officer. So the pallbearers actually, as warrant officers, that's Class 2 and Class 1. Yeah, tira ai RSM Lotsi, Jason Wells is the IC, giving the instruction, and then the person behind is there was a person that was bearing the flag to pass it over. So from here, the tūpapaku is placed on the shoulder. Everyone links up, and on the command, slow march, the group will step off. On their way to the waharo, out to the gun carriage. No reire ke te mātakitaki mai koutou I tēnei wāhanga o te tangihanga o Major Brian Bow Ngata. Katahi no kei te neke mai ngā pallbearers. Tō tātou nei tangata mate ke whakatakoto hia runga tonu I te gun carriage ka kite ake nei koutou. Kuni ka neke mai te rōpū nei ki runga ake nei ki te wharekarekia rongonua Ngāti Parau ki Hato Meri kei konei te karekia whakamutunga mōna I mua I tana wehitanga atu ki te uripā. Te painoa kei taura wharona. Ko tai atu rātai. So from this position, they take what's called side movements, or side paces, in order to close with the gun carriage. Tūpapaku is slid on to the mount to a sort of central position, and then what they look to do is to secure the tūpapaku for movement. And so once again, it's very deliberate. It actually is. Regimental in the context of what we want to achieve. Very deliberate. So what we have is the
the driver and co-driver of the rover moving into position in order to secure the tūpapa. So from one side, the strap is passed, which secures one end. No reire te iwi kei te mātakitaki mai nei, i te whakarite nā te kāwhena te tātere tāma ka mate, te kore neke te ke hia runga tonu i te gun carriage. Right, and same again at the other end. Same process, secure that end. No reira, a kuni ka neke mai rātou ki hato meri, ki te kawe mai tō tātou nei taonga mai, te pā o te rāhui, ka heke te hiwi nei ki te rauri matu o te tori te kau mārima, ka eke mai ki runga ke nei ki te wharekare ki o hato meri. No reire hika mā, e utoni mai ki tēnei ngā whakapāhotanga motu hake, a mō tēnei tanga tō tātou, a mō Ngata. Ka ronei eia, e mahi ana i ana mahi ai te mahi hoia, ka tahi ka hunuku mai ki te kāinga mo tana ritaiatanga, e te whakarite rite e tōna pāmu. Hei oranga mōna, no reira. Te iwi, ko hoki mai ngā whakaahua. So at this point, the driver, co-driver moved back to the vehicle, and the pallbearers receive their portai, 11 squeezes, and regimentally they'll place them on at the same time as we prepare to move off. Tēnā pe mo koutou kāre no ka ki te tētahi tangihanga pēnei, a koe nei te āhuatanga o te tangihanga mo te hoia, o te rai mo te hoia ko eke ki ngā momo tauranga i roto i ana mahi, mo te roa hoki o tōna noho hei hoia. Miki pēnei runga tonu ngā koe, nuku atu, tuhene atu i te toru te kau tau, ka noho hei hoia. Kuni, ka nekehia. Reire ki te koe atu rātau i te pāta rāhui o kehu. Kuni ka heke te hiwi ki te rori matua, kātahi ka piki ake ki hato meri. Ka ki te nei te iwi kāinga e rarangi mai rā. Te poropora aki ki tēnei o tātai, o māwehe atu rā. Ka ki te atu wetahi mau me tara ana, he tohu he hoia o ngā wā o mua. No reira, te iwi. Koe nei te wehetanga whakamutunga tō tātou nei tāngota mate a Ngata i tōna pā o te rāhui. Leading the procession away from the marae up to Whare Karakia is a 80-person guard, and we given Uncle Beau's position as Sergeant Major of the Army, there are certain entitlements that are afforded at various sort of rank levels or position levels. And so Uncle Beau, given his status, is afforded a full military funeral with 80 soldiers leading. The gun carriage, it's an old tradition, old British tradition, which when soldiers were killed on the battlefield, they used guns which were towed by horses to remove the mate from the battlefield. And so that's some symbology from sort of old conflict is what we observe today, and how we escort tūpapa. So that's why the gun carriage has been incorporated. You'll see that at the pallbearers either side of the tūpapa, there's an escort party outside of them. We don't normally provide escort parties, we just provide pallbearers, and that the reason why Uncle Beau's received the escort party
is because of his position as Sergeant Major of the Army. Normally it's afforded to, I think it's afforded to like colonels and brigadiers, senior officers, but if we're affording it to a soldier, it's for people like Uncle Bo and his position as Sergeant Major of the Army. And so that's it's a unique sight to see what you're seeing now with what's happening here today for a soldier. Normally in the escort party, normally the best looking escort's the front left. So feel free to zoom in on that. Koe no rei tiki kono nei ki ngā kōrua nei ngā John. E whakamārama nei te āpua tano i tēnei. Aka ki tēnei tanongo nei āna kōrua ko te take ka tua toko maha ngā hoi i tōnei. Eke a bau ngata ki te tino taumata o to hoia Sergeant Major o te Army. He me tino teitei roa atu. Tika mo te runga o tātou. Ka hoki mai o tātou nei hoi ki te kāi. Kāri rungo ngā kōrua mo te wai rātou o te pētau. Ka tahi te rangi nei ka ki te nei te miharotanga a mo tēnei o tātou. I aia, e kawe atu hane i runga tōni te rori matua, ke tai pai mai ai ki hatuni. O rere te iwi, anei, e te rarangi mai ki runga ake nei, a ko te iwi, e tātari ana ki tai atu a bau ngata ki te whare kareki. Me te toko maha kei te whai atu i aia, ka ki te nei e tahi o na whānau. A kei ko nei. Ki te aro tētahi atu āhuatanga, i a rātou e tata mai ana a ki hatongia. The pallbearers that stand either side of the two papaku as the two papaku moves is representative of that we will never leave our soldiers alone, especially our mate. So the physical presence close to the side represents that, and then the that escort party on the outside, only afforded to our senior officers or a senior soldier, which is Uncle Bo, represents that level of acknowledgement from our senior leadership to the two papaku. So, like I was saying earlier, unique to see this occur for a soldier. Koe rei te miharotanga te kiki atu nei tēnei momo tū āhuata i roto i tēnei wā te whaku no wa tiki tiki. Āharongo nei te haruru tangata. Ko paru te whenua i te mua te toko maha te tangata ko tai mai. Na ki tēnei ngā hoia ki mua, ngā piki i kai niri ngā e kawe mai nei to tātou nei taonga ki hato. Ia tā hua hoki te miharo. Hape ka ki te atu tēnei, kari ki tēnei te wākotanga, a mo tētahi wāroa engari tēnei wāka tipu, e te ihi te wehi, kai roto i a tata, tātou e mātakitaki mai nei, tātou e hono mai, ki tēnei wākotanga, kai te tika ngā kōro, me kapahi ki tātou a māti kura, e te tātou nei tāmata mate, a Major Brian Bo Ngata i tēnei ranga, ki mai nei ki hatu neri, e ki te takoto mo tētahi wāna whakahaere i tāna karekia, a i mua tāna wehe ngātu, e ki taura korona ki te uha o whai noa e a i reira. Takoto ai wainganui i o na tini, i o na manu, i wainganui a rātou mātou i te koe i te tatu. Kora noa. When we march, there's 3 speeds. We talk about slow time, which is the pace that's being set at the moment, slow march. And we look to slow march to respectfully escort the two papaku and all the whānau pani behind. So this is very much a pace that we would use for tangihanga. Normal speed is called quick march, and that's normal pace for walking. And then we have double march, double time. We don't really enjoy double time, but when required to, we will. Normally we're in a hurry to get somewhere. But for tangihanga, slow march. And it does require some practice to slow march in time. And so, and even things like uphill, so staying in time is really important, and emphasises unity, emphasises teamwork, working together. And so that's why the Army prides itself on teamwork.
And this is one way of us sort of practicing what they would look like. Kei te huri mai rātou ki te kēti o Hato Meri, ki te piki a ki rua ngāke nei ki te whare kareke, i raro iho i a mātou i tēnei wā ko te matatorutanga o te tangata. E whai nei iaia, a ke taipai mai ki tāna kareke a whakamutunga, ko etahi he hoi anō, etahi e hoi a tahito. Ko te mea nui, ko tai mai rātou runga tonu te karanga, a mate, i te aroha i puku ake nei o rātou nei, whatu manawa, ai i tēnei wā nei, tēnei waka ki te nei. I te iwi e whai atu ana, ko etahi kei te tātari ke ko atu karori, ki a whaka e ke tahi mai rātou, ki runga i a Hato Meri. A nei, ko tai mai tō tātou nei taonga, ki te whare kare ki raro i honei. No reire a kuni, ka tū te waka, tēnā pui ka mau anō ngā forbearers i tō tātou nei taonga, ki te kawea mai. Go into the church, put it back on zoom out as wide as possible. Ka ki tēnei tāna ngānge, ka te mohe me tuakana tāna a Mark, i tātari ana tuana, i mai mohiti ana. Ka ki tēnei. Scooter, bring your camera. Come to me. From the position we're at now is the reverse of what occurred earlier, and that we looked to break the two secure binds over the two papaku, so the driver and the co-driver will move to the gun carriage to conduct that part. You'll see that the soldiers are wearing black armbands on their left arm, and that's an acknowledgement of obviously of mate, and so it's an issued piece of item that's worn at tangihanga, and for us to acknowledge the passing of a comrade, and so you'll see that adorned on the uniforms. Ai te tāhua hoki o tēnei hakoa e hike nei ngā tau kua puta bau i te ope taua. Kei konei tonu ona momo tāngata. Te kawe ake ei, te hiki ei ki runga ake nei, i runga tonu i tērā whakaare kore ware tō rātou nei tangata. Aha kōko wehi atu te ao mate nei, kei konei rātou hei whakakanohi. I atu matauenga, o tēnei o tātou me ki tēnei uri o te ruatakau māwaru, me ngā whakanga no muri maina, ātai no mai ki aia. Mo whakarite te rātou, kuni, ka neke atu i ngā kāhā pai, ki tiki mai tō tātou nei tāo mate. Kuni, ka tangohia ngā paho potai. Ka wai, tangohia ngā potai. So our two soldiers will who will take up the potai from our bearer party. Ko tukuna ta whānau ki anoho, ki roa whare karakia, kia tātari ki auru mai, ia bau ngata ki roa whare. Aki tēnei te toko mahau te iwi, ia ko tai mai te rangi a tāhua nei. Ētahi no te kāinga tō, ētahi hara mai whenua. Ai runga tonu i te aroha, mo tō tātou nei tāngata mati i tēnei mai. So re ni haro te ki te atu tēnei te wāhuatanga te iwi. I tēnei wāhi paku no ngā tipura, tēnei moka paku no ngā tipura, ki tēnei etahi o ngā hoia tahito, me o rātou me tara. I kātau mōhio mena ka whai tūri te katoa, i roa whare karakia, ko te mea nui ko tai mai. Hoi anu. I tēnei etahi o tātou hoi a tātari ana, hei ko whare tātou i tēnei wā. O Cambu Jews tērā e huri tuara mai ki a tātou. Kui e te rīkona no kawakau mai tawhiti, te pariha o kawakau mai tawhiti. Me tērā wahanga ōna kei tēnei mai tūporau. Ai, ki ruti te whare ngā hoia. Steve Harvey, ki wā. Jody Wano. Jody Wano no stai rāwhiti, Jody. He wāno no te kāinga. Ai.
whakapai. Ko reire tēnā pe ki te tātari ki a hau atu ta whānau ki ro whare. Kia wātea te ara. Ko ngā hoia ki te kawea mai i a bau. Ngā kiru ngā kera. Mo tēnei wā whakamutu ngā mōna. Ki roto i tōna whare karekia a katoria. So the reversal of what occurred at Marae, the pallbearers take up the tūpāpaku. Kei te kiti atu te iwi e mātakitaki atu ana. A tēnei āhuatanga tino haura wātu. Kia tātou e noho nei ki te kāinga. Nore re te miharo e katoko ki te whatu mana o tēnā. O rātou, peki o tātou. A tēnei tū āhuatanga o te mahi. Tangihanga mo te hoia. Koeriro o ngāro. Koto te reo. Appears that they're going to wait a little bit longer and then get the word soon to take up the tūpāpaku. Ia te toko maha kua hau atu ki o whare kareki. E ngāri ko te toko maha tō, kei waho. Ki tātari ana, e tautoko atu ana. I tēnei tū āhuatanga. O tēnei tangata. O tēnei tangata whai mana i roto i te mahi hoia. Whai mana tō i te kāinga nei. Nei ki tēnei koro nei au inua, te rāhuti ko te rā whakamamara ngā hoia. Ka rongo nei tēnei moka. I te moka mōna pui e tētahi o ngā tāngata tino. Hau tū i tērā tū āhuatanga a kōrero i ngā e nei. Reire te iwi, kei konei mātou te reo irirangi o Ngāti Parau, kei tiki, kei te riwa waiapu. Kei wahu te whare kareki o Hapu Meri i tēnei wā, ki te tātari ko te nepuhia, i te tātou nei tāngata mate ki roto i te whare karekia o Hapu Meri. Kei konei māua, konei te John Cook, e ko ratu nei ki a koutou, e whakamāramatu ki a koutou e tahi āhuatanga. Tēnā pehe me tau hau, ki wetahi o koutou e kua hono mai ki te mātakitaki mai nei. A wetahi wāra, ka raru ngā mihini a ta whākene kei te pai. Me nui a kāra mai anō. No reire ti iwi. Tēnā pehe ka kiki nei te whare i te iwi. Ka tikina mai tō tātou nei taonga kei. Whare nei. Engari tēnei wā. Ua e maare tātou e rangi a tāhua, rangi mahana. Mo tēnei āhuatanga tino miharo. Tino miharo ra wātu. Ai, kei te tika tō ngā kōrero. Me whakanui i tēnei momotanga. Waina nui i a tātou. Mo tēnei rā whakamutu ngā mōna. No reirei te iwi, kei konei mātou, i te urirenga o Ngāti Parau. E whakapāho atu nei ki au. Hoi atu. I roto e ngā whakapito kōro ka puta mai moto tātanei tāonga i puta atu ei ki Timor-Leste. I haere atu ei ki etahi wāhi o te ao i roto i ana mahi hoia. Timata mai i raro iho anaka piki aku. Me ki te Sergeant Major ta Army mai reira āpiha ka meiha. I roto tērā wā. Me mihi ki te tangata e kaha nei ki te e pono nei ki tāna e whai nei. E ū nei ki tāna kaupapa. Eka e hekia nei ngā tau ki muri i whakatakoto hia tērā whakaaro kei roto i aia. Tērā pe he taitama tonu pia. Uru atu e ki roto i tēnei mumu mahi. Ka eke ki e nei mumu tūranga. No reira kuni, e ka whakahaere ngā aneke hanga. O tō tātou tira kawe pāpaku, ki te wāhanga whakamutu mo tēnā tangihanga mo te rangi nei mo te karekia i konei. Engari kāri o tira ua ngā mahi i konei ki te whare karekia Hapu Meri, ka mutu mai i konei, a ka wehe te tira nei ki roto o rangi tukia, ki taura whorona, ki tōna pāki reira, ki a karuai. E ki ana te kōrero karuai e, kei te tāta.
Koe nei hoki tētahi o ngā kōre mo tōna tipuna karuai, me mahiti. E rā o ngā toki i ta whawhai i te wā i a rātau, a nei tā rātau, tā rāwe nei uri. E tira hake nei runga tonu i te wakakawe ure pō i tēnei wā. Reira ke tangi atu ki tēnei uri, karuai. Koe nei ka whakahoki atu ki tērā kāinga ona, kia whakatakoto hia ki te uri pāpai noa i te taha ona tini, ona rahi. Te ihi ki te wehi ki te tapu o tōna whāna. Mene hoki te mana wanui o ngā hoia. Ki te tui a rātou nei tū. Mene tētahi āwatanga hau. Hei te neke hia tō tātou nei tāwai ki tēnei wā. I whakamuri, i te whai wāhi ai, ngā kai hiki, i tū pāpaku, i te neke tī tahataha. Okay, in tūpāpaku, there's two positions, at the shoulder, at the carry. So when we're moving, generally it's done at the shoulder. And so this is the position that they're carrying as tūpāpaku now. And I guess when we get to the top, we may see a change in position. But once again, tūpāpaku, pōbearers, escort party, accompanying ngā mate. So the escort party are all very senior warrant officers in the New Zealand Army, and that, like I mentioned earlier, the status of Sergeant Major of the Army affords the escort party to be ranked at that level, or to actually have that escort party in the first place. So not normally would you see this. So the soldiers at present arms is the drill movement with the weapon, where the weapon is held, and it's the equivalent of a salute with a weapon, referred to as present arms, as the tūpāpaku moves through the centre. So from the shoulder, it looks like they're going to adopt the carry, and so we would do this in order to move through entryways that we have more control, and it looks like they're going to pass through. So you can take smaller steps. You can work upstairs in this position of the carry. And depending on the doorway, we can feed the tūpāpaku through to another group on the other side, which I think, yeah, it looks like that's what they're doing. Are you inside? Hoki te ake rai te whānau, e te iwi, o ki rawa te wharekare kia i tēnei wā. Nei ka hau mai, e tō tātou nei tangota mate ki ro whare. They back up into the shoulder. Did you lose? Thomas, did you lose my camera? You'll see that the if you look at the feet of the Vera party, the
they're actually not in step as such. They're the opposite step of each side. So one side will be the right foot forward, and the other side will be the left foot forward at the same time, in order to create the balance required when carrying two papaku. Hama ka tai ki te aroaro o te iwi I tēnei wā tō tātanei taonga te mate. Nā ka ki te atu te matatorutanga o te tangata ko tai atu ki te tangihanga, ki te kareke ki ro hato meri I tēnei wā, a ko hiki ki raro, a tō tātanei taonga, a kuni ka noho te iwi ka tīmata te kareke a whakamutunga mōna. Nei, e waho, wetahi atu. Rere ko whakatakato hia tō tātanei taonga, ki mua I te tuahu, I te whare karekia. Ka oti nei ngā hoia te rātou mahi whakatika I te haki, I mua tā rātou wehi ngātu. Rera nei te order service, ko te whakatau nā ko Patrick Tangaire, katahi ko te kaupune ta karekia whakatūwhera ko te Reverend Harata Bennett, the prihi o Tiki nei, ko te waiata ue ihu, he waiata tia tātou tipuna I rātou I te pakanga, katahi he kōrero mai te Kraipitura pāju rā koia, katahi ko tāna kōrero mō ngā mahi ai I te mahi hoia, mai te Warrant Officer First Class Leon Whitelaw, he māngai mo te Sergeant Major of the New Zealand Army. Katahi ko te whānau tribute e poem, katahi ka tūake a Mark Ngata, tana brother, Watarawe Ngata, he iramutu I Waihuka Waitua, he iramutu anō hoki. Ka haere tonu ngā ohaki, te dash, e ohaki nā Linda Ellis, Minister Greg, katahi ko te slideshow tribute, te kareki a whakamutunga mā Padre Koia tēnā, ko tā tātou himine whakamutunga mo te pare kareki nei, ko Arohaina, katahi ko te Ode, mā Patrick Tangaire tērā, katahi ka whakaoti te opue hoia I a rātou mahi, te whakawete hia I te kāwhena, te kawe te tupāpuki waho, I mua tā rātou haka, katahi ka wehe atu ki te urupa o Painoa, hei reira te karekia, whakamutunga karekia nehu mā Padre Maka McKinney, me Reverend Harata Bennett tēnā wāhanga e whakaoti ake mā tātai. Ka ki tenei kua whakatakoto hie runga tuna kāwhena, tuna wāri, he ana mētara me tana pōtai. The lemon squeezer ceremonial hat that we wear, pōtai, and those medals are obviously Uncle Bo's medals, placed on that sort of left-hand side of the coffin, because as he would wear them on his left side. And the sword, we've got different types of sword in the army. We've got cavalry swords, infantry swords, artillery swords. So this is an artillery sword, representing the whānau that Uncle Bill was a part of Royal New Zealand artillery. Ko Patrick Tangaire tēnei. Ko kōrero tia ngā kōrero mōhau I ngā rā I rua ko tahakene. Nā ko tai atu koe ki ngā hoia ihi nei I runga I te wini. Haere atu ki o rahi, kei tua te ara e pōhiri mai ane I a koe I tēnei rā. Ngā mihi te a koe I roto I o haora whakamutuna I runga I te mato o te pēi. A kuni ka tuku natu koe ki te kōpu o papatuanuku I toto o whai. Me reira, haere whatu te aroha kia rātau mai pōhiri mai ane a koe I tēnei rā. Ko koutou te hunga, ko whaiturani kia koutou. Ko ki mai kia tātou e taunei ki ora tātou patua. Ko Patrick Tangaire tērā I tuku ana te mihi, te whakatau.
Ai ki te Tēnā no iwi. tātou ko whaiti nei roto i tēnei meri tapu. O ke mara Jews tēnei. Kari kia whakamamahara ki ngā hoia ai hiunga te karanga o te God, the King, the country. Nā reira, ai ka te tautoko. Nau mai hara mai, whakapiri mai. E runga hoki i te matua, te tama me te wairua tapu. Tapu. Te horo ni kore ki te atua he mamaroa ki runga ki te matua te whenua e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Amen. Kua hui tai tātou, ai whakamahara ki te atua i te runga. I te oranga. A Brian Ngata, Victor 49906. New Zealand Army. Te tuku aia ki te manakitanga o te atua, te nehu i tōna tūpapaku, te whakamāria i e rā e pauri ana, mātou arohanui. I runga hoki i te tumanako, ka hu mai i te matinga me te aranga o Ukraiti, no reira kia noho a ihua kia koutāu ki tō wairua no hoki. Nā reira ko te himene nei kai roti i te pukapuka, ko whiwhia i te tatau nei. Au e ihu. E tū. Kira hia
E noho. Te aroha o te atua. Hear the words of Jesus Christ, our Saviour. I am the resurrection and the life. Even in death, anyone who believes in me will live. Set your troubled hearts at rest. Trust in God always. Trust also in me. And those are both from John. Come to me, all who labour and are heavy laden, and I will give you rest. Therefore, although we have been parted from Bo, none of us need ever be separated from the love of God. God, our comforter, you are a refuge and a strength for us, a helper close at hand in times of distress. Help us so to hear the words of our faith, that our fear is dispelled, our loneliness eased, and our hope reawakened. May your Holy Spirit lift us above our natural sorrow to the peace and light of your constant love, through Jesus Christ our Lord. Amen. God our Father, we thank you that you have made each of us in your own image and given us gifts and talents with which to serve you. We thank you for Bo, the years we shared with him, the good we saw in him, the love we received from him. Now give us strength and courage to leave him in your care, confident in your promise of eternal life, through Jesus Christ our Lord. Amen. I am now passing it across to Padre Hoya. It's pretty dangerous when you start to put a microphone and probably in front of a Ngāti Pro karaoke singer. So I might not get this mic back. Welcome whānau. It's so good to see many of you turn up for Bo's farewell. We've had an interesting couple of days. Just to bring you up to speed, last night I talked about there's a time for everything. And I'm talking about kairos, which is God's time. There are things that happen for a reason, there are seasons, and they're part of life. They're part of life. But today I want to change gear. And if we've got any naval people in here, it's a bit of a nautical kind of theme. And I'm not sure whether Bo would like it, but there's some messages in this particular story that I'm about to share with you this afternoon. It's titled, Jesus Calms the Storm. Now think of it as a metaphor for our lives. So let me begin this story from Mark's Gospel, chapter 4, beginning at verse 35. As evening came,
Jesus said to his disciples, "Let's cross to the other side of the lake." So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other boats followed. But soon a fierce storm came up. High waves were breaking into the boat, and it began to fill with water. I just want to pause there for a moment, because the Greek seems to suggest very strongly that it wasn't just a storm, because in English that's how we read it. But in the Greek, it's actually a cyclone. And we know what cyclones do. We've experienced that. So tuck that into your thinking as you hear this story. So we've got the disciples in their waka, and they start out on this lake, and they encounter a cyclone. Not just a storm, a cyclone. And of course, you can talk to Ben Green, Kazi. He's our weatherman on the coast. So this is not just any storm. Although the English might give us that impression, it isn't really. Then it goes on to say, I'm almost finished. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on a cushion. And the disciples woke him up shouting, "Teacher, don't you care that we're going to drown?" In the Greek, it really is wanting to say that do you love us? Do you care for us? Is there an intent to protect us? Now, we don't see this in our English translation, but when you read it in the Greek, it goes much deeper, like much of our Māori kupu, right? You know, it's not just a surface word. There are interconnections of words that happen together. And so we have this story continuing, and the disciples asking Jesus, "Do you care? Does this situation matter? Does it matter when we encounter storms in our life? When we encounter anything that's challenging for us as human beings? Does God care?" Then Jesus gets up and rebukes the wind. In Greek, it's a strong command. And many of us in the military know what a command is, right? It's authority. It's passion. It's ihi wehi. It's a command. He commands the winds to be still and be quiet. And there's no retribution. The storm immediately stops. It doesn't continue. And these are the powerful words that Jesus has. Then Jesus says to them in verse 40, there's only 41 verses, one more verse to go. Then he said to them, "Why are you afraid? Why are you afraid? Do you still have no faith?" And finally, the disciples were absolutely terrified who this man Jesus is. They asked each other, "Even the winds and the waves obey him." May God add his blessing to that reading, and to his name be praise and glory. Amen. So a great story, right? A lot of action. Steven Spielberg would have had fun with this. But I want to begin with a question, and my coho isn't too long, but I want to begin with a question. Who or what anchors you when you are in distress? Who or what can you hold on to when you're going through difficult times? Now, that's a rhetorical question, because if we open it up, we'll have lots of answers. But it's there to plant a seed of thought. When we go through despairing situations that are scary, when we encounter a cyclone in our lives, what is it that grounds us? And we can lean into so many different things, but here's one way to lean into Te Ao Māori. What holds us
in a stable position when we are going through something difficult. Well, whakawhanaungatanga, aroha, awhinatanga, these are all wonderful anchors for us to hold on to life. Jesus knows how hard it is for us human beings. And so I want us to think about that, if you haven't already. One of the things I've learned about life is that storms teach us a lesson. It helps us to respect a situation that we're about to encounter. And particularly in this situation, there was no warning. No warning. And the disciples are fearful, as many of us would be, if there was a real dilemma going on in our lives. We will respond, God, do you care for me? Well, I do. I reach out to God and say, God, can you help me? Because my faith helps me get through difficult times. My faith enables me to draw sustenance from God's word through prayer, reading, and connection with other people on a journey through life. So those are my thoughts this afternoon. What is it that anchors you? Is it your children, grandparents? Is it your iwi, hapu, your marae? And it's all those things, really. So let us know, let us believe that there is something that helps us remain stable when we're going through difficult tragedies, when we're encountering death. It's a difficult time emotionally because there's a lot happening. Frustration, anger, and it's part of life. And Jesus knows this with his disciples. He wants to teach them this lesson. Jesus is in the boat. They invited Jesus into the boat. And here he is, fulfilling his role as the Messiah to help people deal with the stresses and storms of life. Worthwhile considering, right? Particularly as we have our brother here. And this is one of the most painful cyclones we can ever encounter as human beings, is the loss of a loved one. So may this be an opportunity for us to rethink about how we love and care for each other. Pretty hard being in a family when there's a lot of things going on. But I want to pose you that question again. What is it and who is it that anchors you in a time of distress? What anchors you? Those of us who have faith, we know the anchor, we know the rock is there. So may God bless you as you encounter life, knowing that you're not alone because you've got whānau around you. You've got brothers and sisters that care for you. You've got grandparents. Lean into it. Lean into te ao Māori. It's so important we do that. Thank you. Ina mana, ina reo, rauranga tira mā, tēnā koutou, katoa. To the whānau, on behalf of the Chief of Army, Major General Rose King, and the Sergeant Major of the Army, Warrant Officer Class 1, Dave Older, they send their condolences and their sincere apologies that they can't be here today with you. I acknowledge all the senior leadership here that built their relationship with Bo throughout his time serving and after. Today I've been given the privilege to get up here and present to you the military eulogy for Bo. So I'll go through this. Victor, 49906, Major Retired
Brian Bo Ngata, MNZM. Enlisted into the regular force of the New Zealand Army on the 10th of October 1978 as a gunner in the Royal New Zealand Artillery. On completing his basic training in November of that year, he posted to 161 Battery, 16 Field Regiment, RNZA, which was then located in Papakura Military Camp, South Auckland. After initial posting with 161 Battery, he posted to 2nd 1st Battalion, Royal New Zealand Infantry Regiment, which was based in Christchurch in July 1981. While there, he completed the infantry corps training, and in May 1982, he commenced a tour of duty with 1st Battalion, RNZA, in Singapore. For 2 years as a rifleman, he was based in Singapore. During this time, he was promoted to Lance Bombardier on the 8th of June 1983. In February 1984, Bo, after spending 3 years as a rifleman, applied for a corps change to RNZA. Although his application was supported by 1st Battalion and they really wanted him, due to a reorganisation of the infantry at the time, his application was declined. In February 1985, Bo returned to 161 Battery and recommenced his gunnery career, where he continued to cross-train across all aspects of gunnery. During this posting, he was promoted to Bombardier on the 19th of June 1985 and to Sergeant on the 20th of June 1988. In May 1988, he was posted to the School of Artillery in Wairau as an Assistant Instructor Gunnery Technical, and was subsequently promoted to Staff Sergeant on the 19th of June 1991. During this posting, he proved to be a dedicated and skillful instructor, and in November 1991, he was awarded the Assistant Instructor in Gunnery Crossed Guns Badge. As a senior non-commissioned officer, he held instructor appointments with the Army Depot, within the non-commissioned officer company and the officer cadet school as an instructor in the field wing. In December 1994, he was promoted to Warrant Officer Class 2 and posted back to 16 Field Regiment. During this posting, he held the position of Battery Sergeant Major for Headquarters Battery and then for 163 Battery, all located within Wairau. In April 1997, he was promoted to Warrant Officer Class 1 and posted as the Regimental Sergeant Major, 16 Field Regiment. In December of that year, he was awarded his Long Service and Good Conduct Medal. Shortly after this, in the 1998 New Year's Honours, he was awarded his MNZM. Bo has served on a number of overseas postings, including 2 operational postings to peace support missions. He served in 1998 in Bougainville as a Group Sergeant Major and as the Regimental Sergeant Major of New Zealand Battalion 3 in East Timor during 2001. Post East Timor, he was posted back to Wairau and was the Regimental Sergeant Major for the Land Operations Training Centre from May 2001 to March 2002. In April 2002, he was appointed to Formation Sergeant Major of the 2nd Land Force Group in Linton, which is the Army's largest operational formation. He served in that position until 2003, when he was appointed to Land Command Sergeant Major at the Headquarters Joint Force NZ. Bo was appointed the 11th Sergeant Major of the Army in May 2006. After completing a successful posting as the 11th Sergeant Major of the Army, he commissioned from the ranks as a Major on the 30th of April 2009 and posted back to Wairau to the Army Training Depot, where he remained until he retired from the New Zealand Army in October 2011. Today we'd like to acknowledge a distinguished and dedicated military career marked by decades of service as a soldier, followed by the achievement of promotion to commissioned officer. His return to Wairau, where he'd spent a majority of his career, represents both a coming of full circle and a testament to his enduring commitment to the Army
its people, and the place that helped to shape his service and leadership. Kia maumahara, tōna tātou, kia koe. We will remember you. Kia ora. Tēnā tātou. Tēnā tātou te whānau whānui, hoa mā koutou mā, tēnā koutou katoa. He honeri kia hau ki te tū, ki te kōrero o te tuakana o Brian. I never knew him as Bo. That's a thing he got when he was in the army. I'm not sure whether Campbell's version is the right one in terms of how he got it, but it sounds about right. Because he was very talented, saxophone, clarinet, guitar, piano, all those things. And he was the life of the party. As I said at the service at Evans on Wednesday, we were pretty much at each other from like 1-2 years old. And there's pictures that actually show how he was trying to get me to have a reaction, and he got it, and vice versa. So, from that point onwards, whether we were fighting with each other or fighting together, against others, we formed a bond that was very special to me, anyway. He was always there when I needed him, and I was always there when he needed me. He was a big part in my life, and it's kind of strange that we end up in a place like this together. When we spend so much time trying to avoid them. My mum made sure we went to catechism and Sunday school at St. Mary's, all these things, but when she dropped us off, the older siblings all went inside, and Brian would say to me, "Hey, we're out of here." And we'd go down the road to the YMCA. So, it was just like that. Obviously, he did his service. I also went overseas, and it's quite funny, and we laugh about it, because when he was overseas, he rang Mum up and said, "Oh, how's it going?" And Mum would say, "Oh, how are you? What's happening?" And he said to, "Oh, by the way, I got married last week." And not long after that, I rang my mum. I didn't even know that. I rang my mum when I was in Africa, and she said, "Oh, how are you? What's happening?" "Oh, I'm getting married next week." So, we were kind of like, streams following each other almost. But he shaped my life, and we did a lot of things together. When I came back to New Zealand, he was the first to grab me, take me around all the army bases, take me hunting again, and those sorts of things. And I met some fantastic people through that, and he took immense pride in showing me the institution that he was in, the camaraderie that he was working with. He took immense pride in that. And I can tell you fellas all today, make no mistake, he would have been watching every drop of sweat coming down from your foreheads as you were carrying him today. And I saw a few of you. And if he was here, I'm sure he would have said something. That's the sort of person he was. Our family, like every family, right? We all have a tūmātauinga. We all have a tāwhiri mātia. We all have a tangaro.
te mea. Well, I was tangaro, and he was tūmātauinga. The oldest brother was tāwhiri mātia, and our sister was the boss. And with no mistake, if we were fighting, she used to knock us on the head, lock us in the toilet, until Dad came home. And my sister spoke at Evan's funeral service the other day about her relationship with my brother, which was very different. Because him and I went one way, the older siblings went another way. So, you know, we've kind of come together very few times in that time to actually spend time together, despite the fact we all love each other. But that was just the way it worked. But again, you know, he taught me so much about being proud, having respect, and getting off my backside and doing something. And we'd talk a lot about problems he had when he was in the army, problems I had when I was in the police and fisheries. And at the end of it, he'd always say the same thing. Get on with it. Muck around. And I used to laugh when we used to go hunting with some of his army friends, which, you know, I formed bonds with as well. You know, Cedric, Willie, Aaron, Andy Petty, Willie No Teeth. You know, even those fellas, if they made a mistake when we were hunting, he dressed them down. Big time. But anyway, that's the sort of po he was for me, in that sense. So I just wanted to say my sister, Marie, had to go back to Wellington for medical reasons, but she was there at the service. My oldest brother, Pat, is stuck in the Sea of Japan on a boat, so unfortunately he couldn't make it back. But I have my wider whānau here as well, with Shirley, Carl and Chris, who are my brothers and sisters as well in that context. So I've got everyone around me at the moment. Day one, I was a bit concerned when people started saying, "Oh, you look like him. You know, you sound like him. You walk like him." By day three, oh yeah, that sounds good. You know, over the last couple of days we've heard it. He thought he was a bit of a singer. And we've heard a song that he liked called I'll Never Fall in Love Again. But that wasn't one of his favourite songs. It certainly wasn't with me. He used to talk about impact. And he used to look me in the eye and say, "What impact are you going to have?" And he used to sing a song to me when we were just together. So in remembering my brother, whom I love, as I say, I didn't know him as Bo. I knew him as something else. And it kind of rhymes with Doc. So we'd be on the phone together. "Oh, how's it, Doc?" "Too much, Doc." "Catch you up, Doc." So we were always joking and carrying on in later life. So I was, you know, the song that I want to finish with is a song that he used to talk to me, because he said, "You know, when it rains," and I must admit I'm not the most culturally
academic type person, but, you know, if it rains and the water drops on the ground, there's an impact. It can either have a positive impact, i.e. water, nourishment, life, or it can have a negative impact, i.e. the cyclones, floods, something that our communities up here know too well. And then he pointed me and said, what impact are you going to have in the mahi that you do? Teaching your kids to do what they do. What impact are you going to have? So he used to sing this to me, and I'll finish it with that, because it reminds me of him, and I'll never forget it. And I'll never forget him. He shaped my life, because everywhere we went from 1, 2 years old, he would always say, hey, come, let's go, let's go. So I was always there. Not that I wanted to be, but I was always there. So I'll finish with that, bro. Ko tangi ka pua ki te rangi, he marangai ki te whenua, ki te whenua. Ko tahi ka pua ki te rangi, he marangai ki te whenua, kia ki te tera ki tua, ko kahurangi, he kore koe ngaro, taku reo o rangatira, taku reo a rangatira. I te tōkana, taku hoa. Ka nui te tangi, ka nui te pauri i tō ingatanga, ka horere a mātou i a koe. I rongi i te ātāmere o mate, ki o tīpuna. Takoto mai, takoto mai, takoto mai, bro. Kia ora tātou. Uncle Brian. Uncle Brian wasn't just my uncle. He was like a father to me, a father figure. Being my dad's brother, he carried that same strength, that same presence. He helped shape the person I am today. Uncle, he was hard on me, and anyone who knew him knows exactly what I mean. He didn't let things slide. He expected a lot, but that's because he saw something in you. And behind all that toughness was real love. But Uncle wasn't just tough. He was cheeky, he was funny, he was loud. I remember one time I was putting on some sunscreen, and he reckons, hey, what do you need that stuff for? It's too late. You're already black. Or heading out on a hunting trip, and all you packed was one pair of undies, and according to Uncle, that's all you needed, just turn them inside out. There was him, always had something to say, always making us laugh. Me and Meiha, the kazi Meiha, we got sacked more times than I can count. And not even for big things either. Could have been something small like not turning up on time, saying the wrong thing, or even laughing at the wrong time.
I remember this one time we were all up in the truck heading up the Mangoporo Valley for a hunt. Uncle kept telling us, don't slam the doors. And we weren't even slamming them, we were just closing them properly. Or so we thought. Then he says it again, I had a little giggle to myself because it wasn't me closing the doors hard. Next minute, he tells me to get out. And I had to walk all the way home. In the dark, I was probably 13 years old. Probably 20 to 30 kilometres. There was Uncle. He was tough as anything. But those are the moments that will stick with me. Those are the lessons. Uncle Bo, he did not have any of his own children for whatever reasons. But looking at it now, not just myself, but all the other whānau he took under his wing, I think we gave him that chance to be a father. He wasn't just a role model to me, but to so many young fellas here today. He had this way about him where you knew he cared, even if he didn't always say it. Uncle taught me a lot about respect, about strength, and about showing up and doing what needs to be done. And those lessons will stay with me for the rest of my life. And to honour him and the role he played in my life, we named our son after him. So his name, his legacy lives on in our whānau. Uncle, you'll be dearly missed. Thank you for everything. Your legacy will carry on through all of us in the way we live, in the way we carry ourselves, and in the way we look after the next generation. We'll honour you in that way, Ox. Moi mai rā, rest easy. You're going to have to bear with me, whānau. I don't have much experience doing this. None, actually. So this is going to be pretty tricky. Uncle Brian was a first cousin to my mother, Shirley, and her brothers, Kyle and Chris Mullaney. They all shared a close bond growing up together. From there, myself, my sisters, and all my cousins had the privilege of having Uncle Brian as a number one uncle. He loved us all fiercely. And at times that fierce love was shown through being scolded, roasted and bossed around. My sisters and I were raised in Palmerston North, where we had the honour of seeing this man in his hard-ass army persona. I would have mates in the army who wouldn't want to be mates with me after realising that I was the niece of Bo Ngata. I didn't know why. People feared him so much because to us he was just another uncle. Uncle Brian carried many hats: Sergeant Major, a carver, a musician, a kai gatherer, a hunter, an uncle, a brother-in-law, a cousin, a godfather, a good bro, a storyteller, a singer, a whānau man, and most importantly, a loving husband to Auntie Karen. He was a hard man who loved even harder. He was an uncle who was always proud to see his nieces and nephews, and he never skipped an occasion to celebrate each of our successes. From weddings to 21st to 60ths and all the birthdays in between, he'd rock up to reunions with muttons and pigs to fill up the chillers and feed the whānau. He always enjoyed the company of his whānau and added to the shared laughter amongst the crowds while sipping on cold steinies. You could always hear his voice and his laughter from a mile away. He showed his love through all his endearing and affectionate nicknames that he used to call us all: Scratcher, Rubbish, Titoi, Amateur, Pumper, Number One, and my personal favourite, my favourite niece, which he actually called all of us. But he did tell me one day, only in my thoughts, that I am his favourite niece. Growing up from a certain age by memory,
Him and Auntie Karen always took in kids where there was a need. Uncle would take on the task of providing a warm space with a warm bed for anyone who needed a place to live, or just for a place for parents to send their hianga kids to live so Uncle could kick their ass and straighten them out. Some lasted, some didn't. Some were sent to live with Auntie, and Auntie only had all of about 5 minutes to get her head wrapped around the new flatmate. But Uncle would always say, it's what you do for whānau. Auntie, of course, had a heart of gold and never questioned her husband and provided her mother figure persona to the selected recruits. Auntie and Uncle were a power couple that were complete opposites in personalities. While we all saw a hard, scary man, behind him was a loving, caring and kind wife that kept the fires burning at home, and he very much loved her. Auntie and Uncle were married going on 41 years this year. They met in Singapore at a party, classic. He stood out to her because he walked into that party carrying a saxophone on his arm. From then on, he saxed her up and she married herself a musician. Uncle was a supportive brother-in-law to Auntie Karen's sisters, Carrie and Denise. He would always show up. And as of recently, and true to form, Uncle showed up for Denise as she also unfortunately lost her husband and buried him only last week. Pretty shit timing for the family, but I know that those two will be up there together, being brother-in-laws, as they were here on earth. As they start their new journey up there, it's comforting to know that he has someone there to walk through those pearly gates with as they watch down on both their wives as they navigate their new normal together. As I near the end of my kōrero to you, my uncle, I want to say thank you. Thank you for being there for us growing up, for being an amazing and loving papa to my children. Thank you. Thank you for the love you gave to your Princess Ava, for giving us lifetime memories and growlings that snapped us into being the better versions of ourselves. Thank you for being the whānau man you were and for always showing up. Thank you for all your loyalty to the Malini whānau. Thank you for all your mean stories you shared with us. I didn't really believe most of them, but I never wanted you to know that in case I hurt your feelings. Thank you for always having our back and being our whānau protector and pillar of strength. Thank you for always being a softer version of yourself when you were with us, for being a mahi man and for making sure your dogs never bit us. Thank you for all the coins you let us help ourselves to in your truck. Thank you for always being proud of all your nieces and nephews. And to all my cousins, I can say this. He was proud of all of us. And he was proud of all the mokos. We love you always and forever. And we promise to always keep your memory alive to and through our tamariki. You will never be forgotten and never be replaced. There will only ever be one Brian Ngata. Forever your favourite niece. Rest with the best, Uncle. Love you. Tēnā tātou. I'd just like to say Uncle told me that I was his favourite niece. The dash. I read of a man who stood to speak at the funeral of a friend. He referred to the dates on the tombstone from the beginning to the end. He noted that first came the date of birth and spoke the following date with tears. But he said what mattered most of all was the dash between those years. For that dash represents all the time that they spent alive on earth. And now only those who loved him know what that little line is worth. For it matters not how much we own, the cars, the house, the cash. What matters is how we live in love and how we spend our dash. So think about this long and hard. Are there things you'd like to change? For you never know how much time is left
that can still be rearranged. If we could slow down enough and consider what is true and real, and always try to understand the way other people feel. To be less quick to anger and show appreciation more and love the people in our lives like we never loved before. If we treat each other with respect and more often wear a smile, remembering that this special dash might only last a little while. So when your eulogy is being read, with your life's actions to rehash, would you be proud of the things they say about how you lived your dash? I'd just like to just one last comment to Uncle. Throughout my career in the New Zealand Army, and he has always been my inspiration and my biggest supporter, he'd always ask me one question, and his question to me was always, "Are you in the lead?" I'm in the lead, Uncle.
Let me pray. Tēnui tātou. Father, for all we pray for and those whom we love but see no longer, grant Brian your peace. Let light perpetually shine upon him, and in your loving wisdom and almighty power, work in him the good purpose of your perfect will.
through Jesus Christ our Lord. Almighty God, Father of all mercies and giver of comfort, deal graciously, we pray, with those who mourn, that casting every care on you, they may know the consolation of your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Te inoi o te ariki. E tō mātou matua i te rangi. Kia tapu tau ingoa. Kia tai mai tau rangatiratanga. Kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ai anei. He taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara. Me mātou hoki e muri nei i o te hunga e harana ki a mātou. Aua hoki mātou e kauea kia whakawaia. Engari whakorangi a mātou i te kino. Nau hoki i te rangatiratanga. Te kaha me te kororia. Ake, ake, ake. Amine. E kore te mate, e kore te ora. E kore ngā anahira. E kore ngā rangatira. E kore ngā kaha. E kore ngā mea o nai anei. E kore ngā mea e puta mai a maua. E kore e tiki tike. E kore te hohunu. E kore te tahi atu mea hanga. E kaha i te momotu e tātou i te aroha o te atua. E tērā i roto nei i a karaiti ihu tō tātou ariki. Amine. God alone is holy and just and good. In that confidence, therefore, we commend you, Brian, to God's judgment and mercy, to God's forgiveness and love. Blessed be God, the Father, who has caused the light of Christ to shine upon you. Go forth from the world in the love of God the Father, who created you, in the mercy of Jesus Christ, who redeemed you, in the power of the Holy Spirit, who strengthens you. In communion with all the faithful, may you dwell this day in peace. We sing. Yeah.
rātau e krauatia, pēnei ia tātou ko mahu ake nei. E kore te pakeketanga e whakararu i a rātau, ngā taurā nei e whakawā. I te tōnga o te rā, a te ata huki, ka maumahara tātou i a rātau. Ka maumahara tātou i a rātau. They shall not grow old, as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. We will remember them. Te iwi koere hoki te karakia whakamutinga mō tō tātou taonga mō Major Brian Bow Ngata. O hara mai ngā hoia, ki te tiki mai i aia, ki te kawe ki wahora. Ano rere he karakia a tāku tarangi nei mōna, ngā kōro kō puta. Taonga o Baumata, taongia tōna kōtai, tōna mētara. Tōna wāri. Tēnei wāhanga o te mahi nei ko te undressing o te kāwhina. Nō reire kei te tangohia mai ngā tāonga, kei te tangohia hoki te haki. Rātou ki te whakatika ki te haki ki a whakahoki atu ki te whānau a te wā. Ia tāhua hoki te mātakita ki te mahi te rongo nei e te himene tamanga kaumāri e. Haere tahi ana. Kua puta atu i tahi o ta whānau ki a whakarite rātau ki a haere ki taura wharona. Kua rarangi mai ngā hoia ki waho ki te tātare ki a haia ki a puta i ta whare. E anu roko tawa mutu tēnei wāhanga o te karekia mō Baungata. E te kuinga karekia, whakamutinga mōna ki konei, ki roto o hato meri. Nā koni, ka anga te kei o tōna waka, ki tāna ukai pō, ki taura wharona. Ki ana te kōrero, karuai e, kei te tāta. And hey, got the flag bearer.
pai ke te Reverend Harat Bennett te tahaki. Kuia rai tēnei wā ki te kawi atu. Reverend Harat Bennett kuia te prihi o roto o tiki tiki i tēnei wā. Ko atu tahaki ki tōna whānau, ki tāna pauaru. Ka roha. Nei ko hiki nā tō tātou taonga. A kuni ka hiki na ki runga, he kawea ki waho. Anei rā te tohu o tarangatira. Haere atu rā bau ngata i tāna whare kare ki a hoto meri tēnei wā. E taro atu ki te iwi, e tutu mai rā, e tangitangi mai rā. Mōna o māwehi atu te ao mate nei. Koe no rai te iwi, kai te raru nei te mihiri a te pāhi i tēnei wā. Pēne ko te tumana koe kei te rongo tonu koe Yahweh kōrero ana. Ko ngā whakaritinga mō pau ngata hei muri mai a ka kawe atu ki waho. Nā ka hike whakararo ki runga tonu i tōna motaka hei kawe atu eia i taura whorona. Engari mua tana wehetanga atu, ka tū, te ope taua o tū matauinga ki ta haka, i tā rātau haka, hei whakanui i aia. Hei whakanui me ki te ika āwhiro. Te tangata i eke pānuku. No reira, ko ki te ake nei, kua rārangi mai nei ngā hoia i ti ara, heke whakararo ki te rori matua. Katahi, ko ti matarātau ki te puta atu i te whare kare kia. Ka ki te atu i roto i te Ngata rā, ko uri api ata, VC, ko hara mai nei ki te tangi atu ki tēnei tāngata. Anei, kua puta tō tātou nei taonga, i waho i te whare kare kia, ki te arihina nei i te tira mineta, nei ngā hoia e tātari atu ana. E rārangi mai rā, i runga tonu i te ātāhuata mo te tū, te rangatirotanga o te tū. Hara mai rā e hika e bari. Ko tūa rātau ringa kai te pātata atu a bau ngata ki a rātau. Nei tā rātau tohu whakamana i aia. Whakamana te āhuatanga i aia te ika a whiro i te ope taua o tū matauinga. O ti mata, te kore, o te tinana o te reo, te āhua nei ko Meiha John Cook tēnā. E tuku poraporo ki ana whana, ki tēnei hōna. A kuni ka wehe atu i tiki nei, kia hoke atu ki taura whorona. Ki tēnei, tōna whānau, tōna iwi, e whai atu ana i aia. Escort party! Shoulder!
Kono ho a tāhua nei tēnei i motangi anga aha ko te pauritanga o te takianga, te matetanga o te tangata. Engari, aki tēnei o te mihara o tōna tangihanga. Anei, ko whakaritea mai tōna traka, nei kawai atu e ia, i te takotoranga o na mātua tipuna, a kuni te takotoranga o rā taunga. Reira whakaeke nei tō waka e hika, e pai. Nā kuni koe ka tai atu ki a rā tauma, kei pai nā. E tūtū nei ngā hoia. Nā kuni pēko muti tā wahanga ki a rā taki kone. Mari he warahanga anō kai taura wharona, mā rātau hei whakaoti ake te wahanga ki a rātau. Anei ke te whakaoki atu ngā pōtai. Nā kua mauhia. Ka te ki te atu i roda e runga tunu te rori ki te tokomaha tō ngā tāngata kei konei e tātari ana ki o ke atu. A bau, ki tau rā wharona, a tūtaringa, whakanui iāhia. Ko whakamutu haere ngā wāka whakamutu haere i rā tai. Te āhua nei ke te rārangi mai rā rā tai. They're getting ready for their haka. Kei te here ngia tonu kāwhena ke korea e rarurare tana haere tana o ki tana atu ki pai noa takoto ai hi reiru. Aka ki te atu e tahi o ngā hoia no te kāinga no te araroa. Yeah. Koene hoki te mahi a bau ia e te kai pāmu e mahi whenua. E nui ngā wā, ngā tau ia e te kāinga e whakapoto na kāri te whakatiki tōna whāmu. At the urupa. Kia matamatu ki āhutanga o tōna whenua. So, as he's going down the road, we can probably end the stream. Tēnei te reo rengo ngā tiparau, kai te reo waiapu, kai tiki tiki. Kei waho nei o te wharekareki o ngā tiparau a hatu miri. I atu nei, e tuaro atu nei ki ta whānau. O tō tātou nei tau, koko i atu nei a tātai. Ko reire te iwi, aho koa e nohana koutu ki whea. Mimi atu raki a koutu honma tiruhi ake ki te toko maha o te tangata. E tō hara mai nei. E ki te e tahi o ngā hoia ki te rarangi mai. E te putuputa atu te whānau, te iwi kāinga. O etahi kei te haere atu ki te nehu, ko etahi pēr kei te hoki te kāinga. Ko i tiki o etahi wahanga o te whānau, e te haere atu ki taura wharona, ki te tatari ki aia, tai atu ki reira. Kia whakaputu ake te wahanga, ki te nehu ki reira, me te wahanga ki te hoia. Tai atu ngā hoia ki reira, hei reira ana hoki a te whakapako i te puhu. Te whānua nō, me te aud, me te reveille, me te rouse. Me te mahara anō hoki a te rā hoki, ko te rā whakamau mahara i ngā hoia. Ko bau ngata hoki tētahi o rātau mā kaha nei ki te hāpai ki te hiki i te rā kaupapa i roto e ngā tau ohori a kini. Te wiki kei te heke mai ne ka tino pauri ronga atu te iwi. Ka whakawhaiti atu ki te whare whakamau mahara ngā hoia o tiki o waiapu. Ko ngaro, te kanohi,
pau, o wahangu te reo o pau. Anu horata i rātou pau ki tanga. Engari ko ngā maharatanga, mautunu, mautunu, mautunu. No reire te iwi a kuni ka wahi atu te ratau taonga. Ka ki tenei a Patrick Tangaere tēnei. E whakarite tenei e tahi āwhutanga. Ai, ane we tahi o ngā āpiha. Ngā pake ke o te ope tau o tū matauenga. Ai tenei e tahi atu e haere atu ana, e heke atu ana ki ta rori. Ko reire kātahi rā te tangi hanga tino. Hui ronga atu. Pēnei te āhuatanga nā. It's already on it. Ko reire aha o te pauritanga he tangi hanga tēnei oi māri. E ki tenei tātou tēnei tū āhuatanga. Me tū whakahihi tāta o ngā tipura. O te ao Māori nei. O te tangata pēnā i a pau. Ana mahi I roto te ARMY, I roto te hoia. Koera, kāre kōru tū atu te kōru tāpira na ngata. E tipu e rea o ngā rā toa. O tō ringa ringa ki te rāka o ta pāke hā, I ora me ka tina. Ai, o roko nei I roto e ngā kōru ko pau tēnā. I toro haere ki ngā āhutanga I roto I te ao hoia. Ai ora ngā mona. Ngā tāongo o tīpuna, titia ki tō māhuna. Ai, o ki tenei e tahi āhuatanga I roto ngā whakāhua koia tērā mahi nei ngā āhuatanga ngā tamāri. Ai, e rā o ngā tikanga tuku e ngā āka noho tika tōna whatu manawa. Ai, kei te tika tō te kōro, koia ta whakatina na tanga ke o ngā kōro tā apira nangata. No reira kuni, kawai. Ka noho tō ko te iwi mi tōna pauritanga. Me tāna harikoa, e mohio nei rātou I aia. Mohio ai kia rātou. I roto I te rātou āhutanga e kore e ware. Mau tonu ki te hana, e ngaro. Tau te wā. Reire te iwi. E te heke ka haere te iwi ki rawi hora. Ki ta haere atu ki te ne. Hoi anō rei te iwi, kei te mihi atu rā ki a kōta. Kei te mihi atu ki a Meiha John Cook, nāna I whakamaro mai te āhuatanga a ki te hoia. Nō reira anei te kōro whakakatunga ke mō pau. Ko ngaro te uri o te rua te kau māwaru. Ko ngaro te ika āwhiro e tā whakatau ki rau. Kua mutu o ngaro. E te rangatira e moe I tō moe ngaroa. Tēnei te rewiriranga o ngā tikarau, mai te riu o mai atu e te iwi te tau te mana ki tanga te runga rawa ki runga I a kou te katoa. Tēnā koutou, tēnā tātai.